YouTube, 20 zanimljivih činjenica. Činjenica broj 1. Svakog minuta više od 100 časova video snimaka se uploaduje na YouTube. Činjenica broj 2. YouTube ima preko milijardu korisnika, što je skoro trećina svih ljudi na internetu. Činjenica broj 3. Prvi snimak na YouTube je objavljen 23. aprila 2005. godine, a u njemu je prikazan njegov suosnivač Javed Karim u zoo vrtu San Diego. Činjenica broj 4. YouTube su osnovala 3 bivša zaposlena kompanije PayPal. Činjenica broj 5. Google je kupio YouTube za 1,65 milijardi dolara u akcijama 18 mjeseci nakon osnivanja YouTube-a. Činjenica broj 6. Muzički video Gangnam Style je doživeo toliku popularnost da je probio YouTube-ov brojač gledanosti koji je morao da se ažurira. Činjenica broj 7. YouTube možete pretražiti u više od 75 različitih jezika, što pokriva više od 95% populacije na internetu. Činjenica broj 8. YouTube ima prostor za produkciju u Los Angelesu koji možete koristiti slobodno ukoliko imate minimum 10.000 pretplatnika na svom kanalu. Činjenica broj 9. Žena koja je iznajmila garažu Larryu Pageu i Sergeju Brinu 1998. godine, kada su oni osnivali YouTube, je kasnije postala direktor te kompanije. Činjenica broj 10. Ana Frank se nalazi na YouTube, gdje je uhvaćena na filmu kako gleda kroz prozor kako bi bolje vidjela venčanje. Činjenica broj 11. Najstariji video mačaka na YouTube datira iz 1894. godine. Činjenica broj 12. Zvezda YouTube-a Graham Piquet je zaradila više novca 2014. godine nego Gwyneth Paltrow, glumica koja je dobila Oscara. Činjenica broj 13. YouTube je drugi najveći pretraživač interneta odmah posle Google-a, veći od Binga, Yahoo-a i Aska zajedno. Činjenica broj 14. Prvi štab YouTube-a se nalazio iznad pizzerije i japanskog restorana u San Mateu, državi Kalifornije. Činjenica broj 15. 60% od 1000 najpopularnijih klipova na YouTube-u su blokirani u Njemačkoj. Činjenica broj 16. Najomraženiji klip na YouTube je pesma od Justin Biebera Baby sa preko 4.400.000 dislajkova. Činjenica broj 17. 10 najpopularnijih kanala na YouTube-u su zaradili između 2,5 i 12 miliona dolara 2015. godine. Činjenica broj 18. U sedištu kompanije YouTube zaposleni mogu koristiti lift, stepenice ili veliki tobogan. Činjenica broj 19. Najtraženiji tutorial na YouTube-u je How to Kiss, odnosno kako se poljubiti. Činjenica broj 20. Ukoliko ukucate Do the Harlem Shake na YouTube-u, on će to učiniti za vas. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.